Kubor nakaslem jong unong san hima. Unong Krishan Barat ba jong ka UDP ba amazing kurba habakren mikilat patay kubor menta kasing ka khanri trek ujemang arajar arpulai uloong bakadur basapreng jong u bat u presiden kaseng VPP uba aden melo basayumat kadai basushan bansa kan mau ambo unit panyaso bat ka VPP uba amazing ulai tho ba kata ka jingong bu unit ban panyaso no bat ka VPP kadai ka babakla balada deiru bu hap ban panyaso bat kanu kaseng on pansyahi syakipat ba. Yang mahlor kata kabentale nga sutu ba itu ka adi taka fake news mo ka ba long kubor top. Ya kali nga jonga taka tu ngala kren sa ka liang jong UDP ngala penjob yo ba apu. Te ka benamla ban long menta ngan suwang bangan lek jonga sa ka VPP. Ketu kadur ka ba supa menen kadai na ba ibadan iwan sa sa mau tadrasan. Te masupoi po so yang ko nga di ang bidan no ngong dan orang scan te nga di ya lenti nang tuno po sinong jompi nga suka ban ai kuble pi tong to wan te na po ta yang suka kuble tong ale rung dia di sia mo te nalade di sia nang ta yang to ngin sia sandur ban pensa jingken ma bang awan yu jat ne tong to te ngampoi berkat do kata kadur kan poi no ba ngangan penyaso bat ka VPP kumta Ni nakaliang natin as nguejan ba arden hina du tipor arjar khat pra benai benengkong arpo arterik bakla arjar khat pra por tipor ba arden nong dekum presiden ka jas PDP dan adu tipor hingaru ngasa pers kami ba arden hi cuilong ya jan di nang kadau sobat ba jadi lu syukur sejat te benong ba hadukat menta bangangan ngan Kristiano dengan penyaso no ber VPP te kam dei marbangi ngidi gibriyo iba ngaku ada basai be la ngidi benrung sakano ko parti da basai kedar gamdei bangin cuile aguma da de hakano ko por bangin pinyaso ngin haban persai ba da kano ko por bangin pet akano parti ni pensai ba marga tu kadur bami minin kadita kadur version ha ying join anak jongi vision sung tenat umpu perkat benong ban spread adu kato tai